Hello guys, Nia Bella Baby Kate Mekare. Du chuchunya yom tutual tini ati Oscol Rehabilitation Medical Center. In odiara chelma no pabana biya ni no ngati ikumalo melobo Uganda. Unyo ya chululu ento ati ko nyang nitie manyuti inki ano mer ko wani ngoma timbe kan me achel gen gitie ki gen achel makiloni weight loss, weight gain, body shaping. Botcho wakimon weng timone mano no you leng mano kai biono kan Lagam weng to no ne physiotherapy in metiga remme ngecha remme ngod le chogo timeni ya weng aka ini biono kaka ini no kon mamete in mano la ngok bene ti ma chelo weng la kirmo kenyo chalo la jwateng tien bel mo ne beno temo ro mano kingagi weng ka ini biono kan ki jwaye weng yok ge temo jeme weng no ket mamete kere ki come stroke akwe mo kena ti pero bedo in rombe la mera ngagi ni no kwe ka mo mano ka ini kelo wati mo kan no doc ki ala mabede da cerebral palsy man tuo bene mo kena mano tika yelo adana ma pol ken ping ka lu ko meno dano ngeyo ben cham kena no kila kwe ka bedo mo kena rombe de wich rombe de tien rombe de chink again od yat ini bene ti la gamba be in mano lari cha mo kena no yeli ge wanyer ken dan pere no mugo iyo tud la kirmo ko ko mono boka chalo wiani weng Oscol Rehabilitation Medical Center no Lagam ti mabe kidong bene in mano itigi dano ma pelor mabe yele ti kit mi lok wakileb bene no yele la kirma kinyo od yar ini bene ti mabe madama ro miyo koñ ki foñ mabe ki ngat mano miro kit me foñ lok la tien la mero babani umero wati mo ken iromo kelo ne kan kore ki kore ati jema pol mabene no timbe kan mano ana bi kelo ko bori kore ki kore ka chela chel waneno iyo ko kweje